Airport mun khana hen Boeing 747 Lenna khan hi akipat do dingin ahung tan pilot pa jong chun a hen tol pan tan ahung ki tol tan itia speed tena ki tol chu Lenna chu nga go jong la nga thi loading chu hi tan ama jong chun speed tena chun Lenna chu a hen tol tan a hi le hichila airport muna ko na alen do ma sanga chun boina na sita hi atu ta na hi aji chu ama sanglanga kon chun Boeing 747 Lenna khatma ma hi ama lang zonin ahungin hi chu me bola thim je chana ki mutu hon pon ama jong speed thena tolen a hi le akinai hon phan chun pilot pan jong len to pai jing ding ati in a hin la leng to man ta lo chun hi chi Lenna pa cha tat khata ne hi hi chi thil so hi zan mang da jong dei lo ta kha chu hi in chule hoi lai mun ham ipitik ta to han ham controller ho chun ep a bol ham I het na dewin video hi azona chan anaveu hi ten ananga yo hi te Loiti ho most play ki platform hoi ta Bengali superstar Kaushani Mukherjee ai nong dok kita na hi Ichi most play hi register na ki bola le sign up bonus 500 free anamuda tenong ki mana ha no cho withdraw bailam cha na ki bol the hi Ichi most play a deposit na bol na ding hi phone pay Google pay alo wala bank transfer ki na hi Ichi most play sign up na bol to promotion section akon promote po namin spin it ni mang section 100% na welcome bonus na mo ding hi Sule most play apps ni ki download na ala 200 na mo ding na Facebook review na bol ala 200 na mo ki ding his ni acha 400 free ana mo ding hi Ichi most play ni ki chema member khat nung hi teng 50% commission na mo ding hi Sule register na ki bol no ma ala link hi comment section kain ana lu in na 500 bonus ani ki la tan Hichitil so hi 26 March 1977 kumcho hita Hichini ko chun Penam flight 1736 Boeing 747 hi Los Angeles Airport muna kona New York chan cheting New York nga passenger la ki ding ting chule Canary Island sunga Las Palmas Airport muna aka tha ading chu ai ine hi Hichilen hi len jonga lenin asunga to ho jong burangin tabang hi vin ama ho jong kisu hal to ko ma Las Palmas a che deu isla kona konga ki tole le deu chu ai vin hi Las Palmas Canary Island capital chu Morocco a hi en ichi Morocco to Las Palmas aki gamthla dan hi 100 km up hi en ichi lai wel hi Spain vela denga munnom pen mun hoi pen chu ane hi ene hi ichi lai wel anup je hin mun gamthla ta ta ko na ki hui thadinga che a wedding gun se ne mi hi ana ha chi ji le ajeng ubine hi ichi lai ta 1977 kumachon Canary Island muna hin political langa boina khat hi ana umine hi Hijilai muna boina na si mo cho atimi na cho MPA IAC akiti ovin ama ho hin Spain le Canary Island ki ka hin boina hi ana si mo vene hi boina na umji chun chile wale jong hi aha sa thimen mi pi ho jong chun idi ta ten le boina hi ahung so sang dem tin deep akitop jingo vene hi 26 March 1977 ni kho chun Penam flight chu Los Angeles Airport muna kon chun ongkipat do in hiti chun New York JFK International Airport mun hi ahung hlungtan ichilai mun ahung hlun pha chana manjong passenger iza nam hi alapa in hiti chun Las Palmas Airport mun lang chu ahin zon tawin hi hichilen na ato captain pa min hi Victor Grabs ahin ama hi kumsom ngale kumku ma hi first officer pa min hi Robert Bragg ahin ama hi kumsom thumle kumku ahin engineering pa min hi George Swam ahin ama hi kumsom lile kumgup ahin chule Flight attendant si mi som la mi thum a hi win chele passenger hi mi ja thum le mi som gin hi ato win hi lena sunga to do si go ma hi mi ja thum le mi som ko le mi gup hi a hi win ama ho jong Atlantic Ocean chung ho yen hi ti chun Las Palmas Airport mun zone ding hin ahung leng ta win hi alang khana lena khat akito pi ding pa hi Netherlands gam sunga Amsterdam Airport muna kona hung ki panding che hin Hichilen hi KLM flight 4805 ahin khatlanga hung leng Boeing 747 bang che hi ama jong azona pena Las Palmas Airport na hung leng ding chu a hi in hi Hichilen na captain pamin hi Jacob mahin akum hi kum som nga hin first officer pamin hi class hin ama hi kum som li le kum ni hin engineering pamin hi William hin ama hi kum som li le kum gate a hi in flight attendant si mi som le mi khat ni a hi win passenger hi mi jani le mi som thum le mi nga hi a hi win hi hichilena sunga to totela hi mi jani le mi som li le mi ko hi a hi win ama ho jong chu Amsterdam International Airport muna kon chun Las Palmas Airport mun zon ding hin ahung ki pat do ta win hi
Hicha ki pat do chun alang khana penam flight jong cho hong ki pat do chenin hiti chun Las Palmas Airport mun zone dingin Lenna ni ahung kop ta na hi hichi pet ta chun pasal mi ni hin be khan hi choi hanin Las Palmas Airport mun chun alun hanin pa cha na mun chun be cha da tlaw hanin azam han ta na hi hichi be sunga chun bom timing a ki set khan hi aki koyin hi hiti chun phana chi en ni thla lang kon ta khat vel hen hichi airport mun chun phone call khan hi hung tan am hon ja aga pik nguvin hi le hi cho chu koi dang an hi lo MPAI AC ho amasa ana ki sei ho cho ana hi tawin ama ho zong chun hichlai muna bom akoi thu cha seven minute som le minute nga zo ten le Las Palmas Airport muna bom pu ke ding hetin a sei tawin a hi le ama ho zong ki chle zengowen heti chun mi zo se chu hichi airport muna kon chan ano do wen minute som le minute nga sunga chun ano do cha yo wen heti chun minute som le minute nga zo chun hichi airport muna chun bom hi ahung pu ke ta na hi bom apu ke zo chun Las Palmas a in chu building in chu setan itia se so gam phan chun ama ho jong chun Lenna ahung leng ding zo se jong chu cancel he bol gam tawin thil zo se chu a cancel gam tawin hi alang khana Lenna ahung leng te ni jong Las Palmas Airport mun hi ahung hlung de tawin controller ho jong chun a kon te ngovin hichlai mona thil so cha sei pi win Tenerife Island langa leng ding chun a sei tawin hi Tenerife Island lang hi Las Palmas Airport muna kona agam thla dan hi 110 km hi apha ine hi ama honjong Tenerife Airport mun langa leng dinga asei phan wa chun KLM flight dinga chun nai cha hi en ama jong cha kile he kinin hi ti chun Tenerife Airport mun cha zone tan a hele ni thla lang 1:38 PM da na hin Tenerife Airport mun chu aga hlung ta na hi alang khana New York nga pat hung ki pat do pa jong chu iti chun Tenerife Airport mun lang cha hin chon pai tan Tenerife Airport mun chon ama jong ahung hlung pai ta na hi hichipe na chu Tenerife Airport muna Lenna adang dang jong he hung leng ding a hin ama ni jong aga len lut be a le hichilai man chon len na hi nga le gup lang hi akisu tu tawin na hi phana chi en len ho jong ahung hlung gam tawin boina ima cha om pon loite ho Tenerife Airport mun hi mundang danga to te the hi pon aniawin Tenerife Island jong hi sung lei tabang a hin kol si tabang hin mule tlang hi adim se jengen hichi na hi mi atam zo hi kol sila chengen cho hi win chutilowa tui khang lenin a a hi je hin adap ple jengen adap na bana hin mol atam to hi le dama kun hin hichi mei bol hi adim jing jengen hi hichilai mun adap je a hin nisa asat jong le hetman lo ka a hin mei bol hi ahung ki tol jin hi ti chun mun tin gam tin hi mei bol hin alo dim jing jin ting chule ki mu to na jong hi aha aji tan alang khana Lenna hung leng te ni jong chu amani hung len thla pe na chun mei bol he an pon chun a thing set jingen aki su sel jingen iti chun phatte chan ahung leng thla ovin pha chom khat zowa kon chun hi chi mei bol chun hi chi level se chu a hin tum ta na hi Tenerife Airport ma hi mun ni ma ki sim hi je hen mei bol a kai bayen ti lawa runway khat bo a hi je hen neu jong aneu hle jingin na hi Las Palmas Airport muna chiding teni hichlai muna ahung hon chu hichlai muna kona Las Palmas Airport mun chu iti ten leki ding ham ti chu hover lo je chun asunga to passenger ho jong chu agilu kil thi khle jengowen hichlai muna kona ki pat do masangwe ti win hi ti chun ahung ki hla tho no win a hi phachom kha zo chun KLM flight chu ahung ki pat na Amsterdam mun lang ki leki de hi ji chun ama chun Las Palmas Airport mun chun thau ke khum thei te pon ti ati je chun hichlai mun chun thau hi aki het ta na hi phachom kha zo chun Las Palmas Airport muna kon chun hichlai a hung leng ding te ni chu nuhung len thei han ta ye ti chu ahung hi tan iti hi phan chun penam flight chu hicha kon ai ki pat do Las Palmas Airport mun jot ding hi ati ta ni ti chun passenger ho ke ko kimovin ato kim ta we na hi penam flight chun che di ti wang chun KLM flight chun thau aki khum je chun a thau ki khum na ki nga na chun alam pi a che na ding chu a block ni ne hi ki sei bonga Tenerife Airport hi aniawen runway khat na hin taxiway khat na hin chule apron mun khat na hin ichi animation na ki sim hi veleu chun ne he jing deu na mu jing deu hi hichilai airport mu hi aniaw ji a hin airplane lin ta ho Lenna lin ta ho len na ding a hin a boy ji na hi ichi vekit leu chun KLM flight hin hichlai mun hin thawa ke komin akinga in
anung langa hin penam flight cho kinga in penam flight cho ahung po do ding a hi le hi chi KLM flight cho hung po do masat na nga yin a hi lawa he le a hi kha ading ata kha ading cho hi tan hi tia thau a ki khum adim lo lai si chun penam flight jong chun KLM flight cho ahung po do ding hi anga tho jing ta na hi phana che che en ni thla lang kontali le minute som li le minute nga ve la hin KLM flight chun a thau ki khum cho en ki khum tim tan hi cha chun ama jong hung po do ding hi ati tan ahung po do ta na hi hitia ahung po do chun aning avela sign api a khat pa len ding chu achim sat ding chu a hi thei pon KLM flight chu alit ji chun hiti chun controller ho chun chima sat lang ipi hele azona pen hun chen lang 180 degree in hung ki hei do in lang hiti chun nang leng ma sa in tin a sei ta win a sol ta win hi controller ho in KLM flight ano pha ji chun ama chu chima sa ding hung ki pan do ding anung nu nga chu penam flight in azui ding C3 muna he penam flight chu chi lu ding ji ting chule KLM flight chu hung ki pan do ding hung ki pat do zo ting sa ama ki le ki na hi tia chu KLM flight bang banga chu hung ki pan do ki ding che hi in a hin lai chelai ta chun mei a jing in masang mu jong a asal he jing tan KLM flight jong chu a chi chi en hi ti chun 180 degree hin a hung ki do tan a hung ki pan do ding bo hi a hi ta na hi C3 alu ding penam jong chu anung nung chu na chi en mei ajin je chu na ma jong chun C1 C2 ho chu amunan a hin la C3 lut na chu amu ta pon a hel ta na hi aji chu mei ajin to C3 mun chu apron lang zon pai pai hi to chu ti lawa i chelai mun chun signboard ki ta ang he hlomen C3 mun a signboard ki ta chu ana po na hi penam flight in C2 a hela chun alang khana KLM flight na captain pa chun controller ho ko chun len do na ding permission hi aki thum ta na hi hi cha ko na hi ama ho ki ka a boi na hi ki he thim to lo na hi pan a hi tai Melbourne airport mun atom jing ji chun controller hon jong airport mun cho mu thei ta powin len a leng do ri te ni jong mu thei ta powin chule radar system jong lo hi ji chun controller ho ding chun a sa hle jing in hi hi chi pe na chun control hon jong KLM flight na ho chu message a thon novin permission a thu mu chu apinai powin na le na diu pha ni sei pi na wingi tin message a thot ta win hi chom kha zo chun KLM captain pa chun controller ho chu message a thot tan we are now at take off ai lawa hele we are taking off ji te ni a thot tan hele controller ho ading chun a ki chi thei pon amon jong ip se ama he thei powin iti chun controller ho jong chun okay a hin ti pi ta win hi okay ati zo zo chun message khan he thot pai ki na win stand by for take off I will call you ati ovin hi chi a thot nu chu ale na diu permission amu lo lai chu e hen ai la hi chi message chu ama ho comment aga hlung ta pu na hi ama ni kheu na chu penama ho in aza ovin penama ho chun we are still down the runway tin message a thot ki na win hi hi chi message a thot na chu alang khana control tower langa ko na a message thot na chu thakhat che na chun KLM flight na chun aga leng lut tan ama hon hi chi te ni message chu amu kop ta win hi alang khana penam flight zone chu C3 a lut ding a hin C3 a lut ding chu signboard ho amu ta lo ri chun all cha cha na chi ni ti chun C3 chu a hel tan alang khana controller ho jong chun penam ko ma chun hi chi C3 muna pha ten la nei hin het sa win atin penam pa jong chun hengi atin a hin la a het sa ta pu na hi KLM flight na captain pa jong chun controller ho chun Lenna ding permission AP ho ta ma tin hi ti chun ki pa do ding he tin ong ki pan ta na hi alang khana penam to controller ho ki ho naw chu penam flight na ko na controller ho message ki thon ho chu KLM flight na chun achi lu nen KLM flight na ho chun controller ho hen Lenna dinga permission AP hui tam tin ana gel wen hi ti chun ana ki panu win hi KLM flight zone so hong ki pan tan mei azin jing ji chun a headline zone chun 300 meter chan bo chu a kho pha en hi ti chun aman jong penam len na chu C3 a chu lu ni tam tin ai gelin ama jong so hong ki pan tan a hong ki pat zo chun gala ko ne hen penam flight to ong ki mu to han tan penam flight a ho chun KLM flight chu hong ki pat lo la hi ta ki nga a hi sa oven iti chun KLM flight a chu speed thenen ong ki kho jeng ta na hi le a hlun ding ko na hen penam flight chu hin mu tan penam flight amu mu chun
captain pa jong chun len do pai jing ding a tien a leng do go tan hi le avai ge tan avai ge phana chun hi chi penam fly cho achung hi atanin ama thla jong a sen hi cha chun na sat ta en apu ke en a che la jing ta na hi KLM len na jong chu che la jing in mun kam thatim ta hen abong bong ke so in aga chu ta na hi aji chu KLM fly na hi a thau jong hi full thena a he no chu hi in a thau tam je cha pu ke jong chu ana sa hle jing in hi hi chi apu ke na chun KLM fly na to se bon chawa chun a su cha ha nom powin a thi so ke yu we na hi alang khana penama ho chun hitabang thil ahung so ding jo chana kel pha powin mi atam jo chu a pe nin hi chlai mun chana thiden novin mi thiam khan hi ana su cha ovin ne hi a su cha ho jong chu hitabang thil ahung so chun window cha hen hong ovin hi ti chun 20 feet na sang chun ana ki chom thlau ven hi ti chun a hin ho chu ana ki hu hing ovin ne hi penam fly na to mi za thum le mi som ko le mi gup la chun mi som gup le mi khan hi ana su cha ovin ne hi hitabang thil asu nunga jong chun controller ho chun an hewa pu win hi aji chu me aji involving je chun I ma cha ki mu thei pon thil gin bo cha za ovin pha chom kha zo chun a kom vela lena khat ki hi chi len na ho chun hi chi thil so chu controller ho chu a sei pi ovin hi cha bo chun a he ovin hi lena te ni a ana thi a goma hi mi zanga le mi som ge le mi thum hi thi na ana to ovin hi hichi jo chun ama hon jang black box cha hin hold the oven hichi black box a chu hichi hin seu chu a hi ta na hi thu khol hon a sei na wa chun change of events at the event ama sa pena Las Palmas a bom apu KSG chu a hi in KLM fly in thau ki khoma lampi a block ji chu at the event hichi thau chi khum da lang lampi chu block da hen lang hele penam fly chu ama ma sanga so na leng do ding chu a hi ta na hi athum na hi hichilai muna mei ajin ji mei bolin atum ji hi ati ovin alin a hi penam fly chu C3 a alu ding chu alu lojia hial pai ji ni tin asei ju bin hi thukol hona sei na wa chun hichi thil so hi KLM flight 4805 na captain pa first officer pa engineering pa ama ho mo pu hi ama ho thip mo hi tin thip mo na chu ama ho hi ango ta win hi hichilai muna hitabang thil asu zuwa kun chun call sign jong a khialovin a rule song a khialovin chule radar system jong a koi tawin holding point jong koi tawin indicator jong a bol tawin hi tulanga hen Tenerife Airport chu munni in a tan khat hi no in a omin khat hi saulangin a tan hi airport ni a jingwanga hen amun hi new cha cha hen chuti rawa mei a jin mei bol atam ji a hen tu ni chana hin a boy ji na lai ji na hi loite ho tu ni kho a 1977 koma Lenna ni anake ta to dan isei naw hi chan hin ake chai tan tu sim azona chan hin ngai jo sin a bon chaw chon ki pa thu khain sein tu sim tha ahong ki taka sin ananga jingoi te